Jokanović. Vrlo dobro, 1:0 za Vojvodinu. 1:0 za Vojvodinu. Jokanović, Slaviša, 1:0 za Vojvodinu. Slaviša Jokanović. Biće sad naravno neophodna verovatno intervencija delegata, dosta je ovih pirotehničkih sredstava. Nije ih do sad nikad toliko bilo u Novom Sadu, no tako je kako je. I evo vidite sada posle stadiona kamerom da kako, očigledno da su sudije zahtevale da se deo tribina na kome su bili oni najvatreniji navijači Vojvodine, kada kažem najvatreniji, to mislim u bukvalnom smislu, snabdeveniji onim pirotehničkim spravicama, da se jednostavno taj deo gledališta isprazni. Očigledno je takođe da je to bio uslov Dragiše Komadinića, sudije ovog meča, da inače... I prekinut, pa onda i nastavljen. Predsjednik Komisije za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu Fudbalskog saveza Jugoslavije Jovan Popović izjavio je da je se lično uverio da je na utakmici Partizan Budućnost bilo nekih propusta u organizaciji, ali i nedozvoljenog oduševljenja. Sa tribina su poletela sva mogućna pirotehnička sredstva prema terenu i za čas se jedan dobar deo igrališta našao u velikom dimu. Sudija Komadinić je ovdje znao kako da postupi. Pozvao je svoje pomoćnike i sa njima se uputio ka delegatu utakmice, sa kojim se posle kada se gledalci udaljavaju sa tribine, odakle su poletele te petarde i dimne bombe, dimne zavese.